Tigamido sipolay atawo. Tigamido sipolay atawo. Rakwafatfatak ikasana. Nukakwapam, masanyim si amatadutuwa, so mapasapaso pariarimanan naso chiriching na do ini naputa. O chiriching na ranam, patwaundan no panunuiwan na so chiring ni amataduto. Si ikwayam, o anak na ni amataduto o ni mapatwoso chiriching na jatan. Si Yesu ni mga mamawso karawan no chiring na ni amataduto. So, nituruan na ni amataduto no makakarido karawan ayaa italamurong ni Yesu. Ya tumaw jawo arwarwe ni amataduto. Yaranagam akmani kataw-taw ni amataduto. Na kalupkupan no uyoyat no chiring na o makakarido karawan. Ni kawakwak na o raratan no tawa kangi naranado tingato amnis na do wanan ni amatadutoa may panyirsiringan. Makarakarang pao anak ni amatadutoa kanutinsi. Yakman siyang o ngaranaa na nituro ni amataduto do anak na yamangaraura pa kanutinsi. Abu wasakatinsiya ni pansyan na niya ni amataduto so imuam anak ko imuan. So pilimuangan ko ni mua mapay yamajakan si Charawaya. Akman siyang ta abu asyakatin siya, pakachiringan naso, amanayakan. Iyam anak ko. Tufuy na o fayfo na anak ni amatadutodok karawanam, manyiring si amatadutoam, mamimin sirawutin siya, amrarali niya. Uminachiring ni amatadutoa, umagarutin siyam, panganan na sira akman so, pagpaga kano apoy so, kamamaganan. Ang pagaranan ni amataduto chiring na do anak na uyuyat mo tao do to to malamurong no tao do karawanan to dangi do kaida no karawan ta yakaji mapichagaban so tao yapya fariwo mo ikakra mo ikauya malasya afaray amurian na kaya kena tao do mo no yanyi mamnek jimowa yanyi mantanyi mo so arwaroy mo kano sarasari mo sudah ikabuno kararimuwa makapdi mo manyirin pam mo panyisiringan imo ni mamawag so karawan nyamawag mo anit no lima mo amin so kasarawa ikabalinasda ami moam to kamayonong. So ikano yung da akmi ayuba mararalaw. Akman so ayubo karawan to pina kapatmurana so fayo. Ami moam kajabya sa abuso pangafusan. Yunapanipansini amatadotodo tinsiwo isna kado wanan ko. Mangino si balinasin ko sirao matsiwo yajimo ataw. Ikong utinsi. Siraranam na kalamsuyan sirani amatadutowa sumidungso yarana makapso tomiyuno nga ikavino pagdatao.